to Jesus. Sethembiso sifikile. Sethembiso sifikile. Oh hallelujah. Angani mayodlulela lento babukhanyasa kodwa sethembiso sifikile. Sifike naphezu kwalaba bezintandane ungaziwi ukuthi bawuba yini empilweni wabo. Safika isethembiso sifike kuba beqalekiswe ogogo bakade bafa bathi ngeke kulungelwe lutho. Sithi masifika siqamule iqalekiso isethembiso. Athi mayisefika ashintsha namaqonqela. Lithi iBhayibheli bathi behlangene bethandaza. Lithi iBhayibheli bafundiswe baqinisele esifundisweni. Lithi iBhayibheli baqinisela ekuthandaneni. Because amandla ebandla abantwana beNkulunkulu awekho ekutheni imali yesonto ingakanani, kodwa amandla ebandla ami ekutheni simunye kangakanani. I wish ngikhuluma le, because without the unity sihlulekile singakaqali. But when we are united, mfundisi uhleza thina sesiqedile isonto singakaliqali ukulakha lapha, because ibandla lavele lahlangana babumeya wathi omunye ngithenge steel structure sonke sithengiwe nje sithengiwe sikhokhelwe. Ngikhuluma nge-auditorium. Wathi omunye mina ngakha i-foundation, wathi omunye mina ngithenge i-roof. I-unity imemezela ukunqoba singakabambi ngezandla. Ayethi amaqabane umekhuluma athi united. Sengathi angazi leyo ndaba ukuthi uma simunye ayinendaba ukuthi ifundiswa ingakanani, ayinendaba ukuthi abasebenzayo bangakanani, kodwa i-unity. So kufika kwamandla kaMangcwele kwaletha i-unity, kwaletha ukunikela, kwaletha indumiso. Lithi iBhayibheli babemdumisa bethandeka kubantu. Nakho ngizwe indumiso kodwa ngizokwenza njani? Nakho ngizwe indumiso kodwa ngenze njani? Ngenze njani kodwa mama uhlezi? Nakho ngizwe indumiso engazathi kuzophuka ukufa manje. Ngoba endumisweni kukhona izinto ezenzekayo. iBhayibheli libemdumisa bethandeka kubantu, because indumiso yangempela ayihleli emaphimbeni. It has nothing with the voice. Indumiso yangempela it has something ukuthi uthini kuye, uyamazi na noma umazi. Hallelujah. But amandla kaMangcwele esiwathola kule ncwadi chapter 1 verse number 8. But amandla esibili esiwathola kule ncwadi chapter number 3, la khona lithi iBhayibheli bathi mabeqeda ukugcwaliswa ngamandla basibeba nesikhathi sokuyothandaza. Because le nto yokuthandaza akusiyona into yokuba yigagu, ayihlanganise lutho nobugagu le nto yokuthandaza. Angisho nje bazalwane, ibandla lidume ngabantu abathandaza, bathandaze ngathi poem. Ngathi poem. Hawe thulongwele akakho fana nawe. Uyabona bamusho uthi mawuhlela lapha uthi kodwa baze baba ngamagaga abanye abantu. Uthi uqhathanisa umthandazo awuthandazayo, uqhathanisa nempilo yakhe, ubone lo mthandazo izishayana lezi zinto. Kanti uthandaza ukufika kuye, uholwa uMangcwele kubambeke isandla abesethi uMangcwele noma ungasashongo lutho